Pa'amuta le mae'a le auaunaga se tasi o li'i leva na tautua i le sa'avea ma ampasa, Ambassador of Samoa i totonu o le ai o New York, ia o le afioga ia ali'i o aiga Peturi Elisaia. Pei o le au fasi'umi nei luga ai New York, sia fo'i e li'i fa'atasi ai malo o le fioga i lē sa fai ma palemia o Samoa. Alo tilepa, lona alo ali'i o lona tali'i sa nonofo ma le tini sa faigaluega i luga ia li'i o aiga i totonu o le ofisa o le ampasa malo Samoa i totonu o New York. O te le ulola, o le mantua le taimi pei uma le taimi na faiaʻina ai tuleʻepa le paloto luaʻolua tasi. O le taimi foʻi na seʻi ese mai ai ia le tagata lea. Lona atali'i ma lona afafine sa galulua i totonu o New York. Na faiaʻina lopo ia tuleʻepa i le luaʻolua tasi i le faiga palota. Seʻi mai loa le tagata lea ave i fiti. Ave ese mai ma lana fanau sa i New York. Te le lopo fela o iai te minei. Io, 2021, ai tu e lola le High Commissioner po le High Commissioner, Commissioner Maualunga, and Feturi was the first one. Ngai ia teikina le avanoa lea, tono fiti. Se i mai ai New York, a watu whaatu le officer fo le High Commissioner a Samoa i tono fiti, ngalua lo from 2021 until now, le la ua maili tala ua whaamaea, ua uma, ia, ona taimi ngalue. O lona winga, le fulau tatu tilo po isi tasi o le whenga malo o le tenei o le a sei mai fiti. E wha ua winga, ia lea tūlanga maualunga o le High Commissioner, po le High Commissioner, ia por Commissioner maualunga i tutonu, ia o le malo fiti, o le sunga, ia po le fionga, ia li o a inga Feturi Elisaia. Leva na New York. Longa foi le ali i lana foi tautua. Whawao mā loia tunu tele i whafo mai ma Samoa. A o le io o mai i New York, Amerika, le foi whainga luenga i tono le malo. Ia a o le au mai. O mana tua le mea lea. Langa o le mai tim tonu ale sa ngā lue foi i mani whanau o tuile epa i New York. O lona tali i sa no nofo ma le tamaitai. O le tamaitai o ai foi. O ai foi lingo le ngaru ia cha ai o le pi uma o le lona uma o lona uso le sa le ana fai maro ia sili o le tatou tunu e no nofola ma le atali i o tuila epa tusa o le tora in law a tuila epa le sa ngā lue fatasi i tonu o le ofisa o le ampasa Samoa i New York. Ia atunu ese fu isana ia mtata na ngalue ai le fu tamaitai. Ia a o mena sa fai le taimi tuila epa o le sa ili o avanoa e esena sa ili avanoa i tonu lava o Samoa lava ia. Mareva. Haftai. Mana tua fo i mele na pisa o ele atunu i le tonu o le whainga o le whaongaina e tuila epa o nalo. Ona in-laws. Ioi. Ia le ua se atu le epa mane malo. Ia le ufa ma vai le sa fai ma chief auditor ale malo. O lea, o lona son-in-law. Ioi. O le son-in-law tu le epa le sa nofo mai i le chief auditor. Ioi. Po le chief auditor ale malo sa moa. E CEO lona tali, chief auditor lona son-in-law, e tai le MNRE le isi o nā whawhine, ioe, i New York le isi o nā tali i no nofo ma le teine sai, orina. Tō pe o mea mana na ai iai ia Samoa, mai loa ai, i le structure i na le ta malo o lana fo, i teimi i lana whainga malo.
ua nei. Leo tatu vai once an appreciate ito ina. Leo tatu vai ua ti mautu umai malana whanau matangata e tau i a tei. Tole o tatu pio tatu tala amata na ina ua whamarolo mai siali i ua whaamuta mai i a siri o ainga whetui ili sei. Ata sile tangata e sila ua lofa i. Si foi lo lofa i lea au na. Meli o wheturi. Ile o io e moni. Nanga fui o nai o nai e li o sio matonu. O li sio o le li o lona sani lona o le uso John te Marilangi. Ai le papela e le uso John te Marilangi e pipi ia tu ma John te Marilangi ia fo i fainga le manuia ia tu ino tu le. Io e tau e alu wale tatu tala noa mato e tau ai nei mea. Tanga o i le pe o le mafuai na bevesi la tunu. E alu wale tala noa tu la epa e tau ro i mea ia la auli al marito. Nei talo le to ina. Mai o mai il terminei e le nofo le lei. E le nofo le lei le to ina. Pe a tauro na mafau i mea ia. Ai mese lava le la auli le marito. E lo le simbea malie le uto e tauni i lo mafau. O ke wanda lava i le teimi na approach ai e la auli le marito. Ia le tina ia fia me. O te nofo mo to e va ai. I le teimi na io e polea le teimi na polea se reaction. A fia me i le teimi na approach ai le fionga le li i pale mia le teimi nei. Ia fia me. Ona e tala fea unga le approach. Ma le masai o le laufai. A tuida epa. Ma fia me. So le ala a faila o le tala le au mai. Taimi a toa lava lea na muli ai ma fea alua i ai fia me i le roadshow. Ele i avea ele mwhai ana avea ma tangata moni o le whatutua i le atua sa motas. All this time she followed. And she had she been with the with the fast during the le alemea. Ngale ta ure mea. Ngale ta ule mele feo ai. Le afo i le ta ure mele feo ai le o i tumalo. So le lo mafaufa wisole. Yo, the road show. During the road show. Na feo ai le road show le te mi atoa. Ele i mawhai o na a vea ia ma member o le fast. All this time nga feo i fia me ma malatu. Na alu masian tuto tasi. Au le whaamaunia. Pato a sui ma completely became a fast member. Ina ua whaile whatautonga. So pe o mea ia ua toe whawhangu umamai i lota mawhauwhau.
tawhewhe I tangata sa whafōlinga a o loo race atu ele malo ma tangata anu o Samoa. Here come our very first Lady Prime Minister. Le uluai pa le mia tamaitai. Halu fo ile nā taimi o vivi. Ma ave ma whaatumutumunga o Samoa. Ma tangata o le lalolangi atoa. Whamia, o le urua I pā le mia tamaitai I le ngata I a Samoa al Pasifika atoa. Ioi. Oina, ta ilo I ate oi. E iai le mea na, e le whape na ai na whaitau si se ia ua tangata e langonango ina rei ta pipi. Whai mai wa uto e atono o naiman tua nisi uto. Whai mai wa whai uto e to mumu I le maua so ua wanoa I aifo. Ia fia mei lunga ora por kaname. Ai no tam whai e apatu lunga me fo le leadership le se sengo leadership tu le pa ma fia mei. Yo, esa o u le natin. Yo. O le mea na tupu. E le se le tala le whai. I le time of preparations. Pe fa tolu fa fan mata non fia me. Au ngo fie yo fia me sau lunga matitara no. Yo. Au ngo fie. Ain tu lai mai loa ia fia me fai ma pale mia o le atu. Pe umana fatasite mi na matala noa ai ina ua fai fia me ma pale mia. But before she became a prime minister, ole au ngofie ia. So se teimi au ke message iai tari mai wale le. Iyo. Peta. Na tu lai mai loa. O fiu to esa iri ese teimi. A wa sui foi la wa ai. Wa sui wa malu wa li. Wa malu ta maita. Ma malu wa tu lai mai lo na fōringa ma malu ma pe wa sui le wa ai iai e tangata. Ai le te mi atoa Samoa. Na wa ai ala vai lo tangata to atasina o. E iai se mea maali e ona. Ai na sa o ala tau ite ite. Sa o ala tau ite ite. Ai sea. Ua avea lo to e tam whai tau su e so ua wanoa ma te to e tala noa ai. I lunga o la upokalambe. Lena me vesi e foi lunga lisi vai timi. O e foi le tangata e langorango ina le ta pipi fai o tala fai me wo to e ama I le pan te mai tai pan mi. To mantu. Au ina no vai swinga. No tilo ai I le swinga. Ali uai means prime minister te mai tai o le atu. Ua pe ua ova le mamalu. O le ngata o lona tūlanga tama ainga. A ua ia te ia le tofi pale mia mua mua o se tamaita I Samoa ma le Pasifika ato. Ioi. O tatu wa ai iai I le mamalu so se mea e a fio I le tamaita. Pe ua tausiasi mea na. Ai muni ane fto a uiloa. Pato a mauti noa lona avea ma fast member. Ina ua whātauto. Whatoa mauti noa lava o fia me o le fast member mao ioi. I le taimi o lana whātautonga. Ele iloa tangata. Ele iloa tangata. As a pretender to my tai all this time ma me road shows ma me nga pretend lava o ia. Wa ia filfilia le whātuatua I le atua sa mo utasi. O lana vaenga whaafai.
Ae ina ua, mela na o te whapea, pisili alo utu. Pore ase wa inga le li i o la aulia le mali e toa, ina ua ia approachinga ia me, i le urua i taimi. Pore ase sana wa ai, i o i whapea ngai ma te mai tai. Pole ase meo se eye contact. Ia oe. Pole ase meo se pupula atu pupula mai. Pe tau whaamatala mai e mata, le whaamaoni, pe whaamatala mai e mata, ia oe, le pelongia. Mena whai. Pe whaamatala mai e le pupula, wa lewa na utautua i le tofi sui pāle mia. Aile ia siava noa na au mai e tula e pau te pāle mia. Pe whamatala mai e le pupula a fia me ia la aulia le mali e toa. Au mai e le pāle mia ia tia. Ai ai le whastala na uwhaalongo i whapea le tala a fia me ia la auli ma olo ma malatu. Ba ai uto. Awane i uto whaia upei o se teu funga la au. Na ona avatu o au e a foi, e wha mati e ai uto. Ai whai mai uto tonu o vang wha whai. So le manino, e manino ana fia me. Ele avatua i e tauna avatu e wha mati e ai le vang wha whai. Ai na te le whaia ni tonu o le vang wha whai. Ele i umia ai va ai alo e fia me. Le meo lea. E ave umai la auli le mali e toa le attention o tangata. Not because latu le la auli le mali e toa ma anau tangata mai le la ku attention i atea. But automatically ona because of the calling o le vala awina o le tangata. Eoi. Eoi. O le vala awina o le tangata. O ina o misangata na ese ala tilo ina utula i me fia me lon tofi pale mia. Le usa oa. Le usa oa. Eoi. Le usa o le leile mele o iai. Ia, o te le tue tau foi tau wina, ia mena fai. Pate e o le fesili tele ana e fesili ele o tangata. I le fionga i le li pale mia o tula i mai te minei. O ani ona la ngona. O ani ona whaalo ngona le teimi na fesili ngi ai e sau e join le fast. Ma le mea tele ma le ngalu tele le whaafua mai. O le ngalu tele o le pālota o le lua afe, lua tasi. O le ngalu na ona whaafua ai le ipati. O le mawa e o le melea, o lo ta oto le HRPP, o se vaenga whaufai, e le iloa po ai le toa manu e mawhaina toe soloia, le malo si anga ua iai i le vaenga le HRPP. Pei o le maunga tele le na o le na tū mai i luma, o ai, o se toa manu, o se vaenga whaufai e mawhai o na toe ti fit ina ia le vaenga a le HRPP. Au tato wa ai foi la sa moe be vesi ia le fast ma na vaenga ia o sa va vali i le atunu. Ai kick back atu le paele anu iai. Ele popole faia na fono foi o parlamento o le montan malo lo fono. Ala fono ia mawotu tongi ia mawotu pe tongi tanga o parlamento. Ala u fewa i lo amatana te pena ia le fatuatua i le tua sama utas. Lea lana fai mai ai ia tule epa. O le ana suina i le mele tau o lea. O le fau malo.
Io. Pe me tu le por fo malo le me le fai tu le usu le fono le parliament. Ai o le vanga I sava vali I tu malo. Le lan avelo lan tangi pe me fo ia tu lo. Pata tia lo lan tangi di to falia. Ai mafua na fai lan tangi di to falia. O me ia. Ana fai le popole ato ina de mele. Na matua I maula lo le va ai tu le pa. Ile ai se isi mafai o na ia toe la sia lana vaeng fai. Me foi le na la uma tinga na vesi meli taimi o le COVID-19. O le ta tauna to usu ia se fono pa wa fato nunga to ina na fai fono len fata tope taimi o le. Taimi wa uma wa to no fata malu fai mai paule me fai la mask. Kip le ono futu fo le te no foto no fat fono. Ona me mo mia o la mask ma I lo no fo I le va kip le ono futu. Le va o le si tata us fono ma le fono. Ai o usu fono se ia pasia. Ia tu la fono fo ina pasia fata tope te mila. Io. Ma le upo to ina. E fo ia tu lo. La vivea roto a fale le trisen. Fai lo malana paturo male mauer to ina. O le averto a fale io e. Bol meo le trisen. O le fo malo. Na fai e tu le pa meia malona manatu maua lunga lava. E toi fo I mai e toi tu mai nei le whainga palo talu oru tasi. O tau tiro tātou sa mo iai. Lela na alu wha le longa ia fia me ia whaimtai tai o fast. Ai oso me tu le e pa ia te usau pā ile pa u ile. Ile lua oru tasi palo talu oru tasi. Le maua I loa malana ioe. Ma le lafo len whatu I e toe e atu whatu le lafo I le trisen po le fo malo. Pio le utoe tala nei mea I te toe va ai e sa mo I le ata wha solo o lo o a fua ina ve vesi le atu nu. E o mai I le taimi le nei.